Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Urayan pala ang tibayat ti utang ko kan ka, Marikwanang. Sige, basta saan nga umabot iti mano abulan, Sana bali, Mare. Bayadak tumatlang into nadan kwarta. Marikwanang! Nay, Hey! Umay ko bayadan ti utang mekin ni badong ka. Bayadam ka di aminan, Marituyang. Wen, maray. Isu arugyamon ti agkwinta. Okay, Mare. Urayam nga rod tatutalak, Okay. Apayakas ta ti panagkitam kanyak maribanang. mas daawak lang, Marituyang. Sa dino nga'y tinangalaam kadagita sa 1K a kwartam. Katawan mo tinatang nga imulayaw. Kayat mo amaamuan maray. When sa dinaw? Binulod ko iti lindeng. Aya! Wen, pang negosyo ko saan matla ang anatuloy? Kayat ko mati aglawn, Mare. Tapno adda ko mamot maibulsak a kwarta. Sigurado ka, Maribanang? Wen, uray jakon ibagbagakan ni Inteng. Alan ibagam kanyak no anya ti kasapulan no aglawn, ta isaganak amin. Marituyang, 3,907 amin ti utang yaw. Day talaga yan. Sige. At titibayad ka, maray. Ay naimbag nga agsa paamdungaw. Ay kastamot kan ka, Inteng. Ayan nga jay pink asandal ko. Kita dita pagkarkargahan iti sapatos Nakitak dita di na minsan. Sa dino ay ati papanam, ta nakapalis kami. Basta. Ay, saan ka arumrumwan no di mo ibaga? Iti lang ayan da Marituyang. Anyat aramidem ijay. At dala pagsaritaan, may. Sige. Basta saan ka amarabyan, awan ti agluto. Wan, di ka di madanagan, Inteng. Masaba akmat lang nga aghawid. Si kamot ti masabat ka, Maribanang. Kumusta nga'y naalam mo't laang tilun mo? Wan, Maray, 10K tilinon ko. Nagtakulin nga'y. Sana bale, tawik limot ti pa nagbayad ko. Wan matkit di angam nasaysaya at ano usaram apang negosyo, tapno addanam na maam maihulog mo. Saanan, Maray? Sige, mapantakit di iti tersena ni Marikwanang. Intaman ag merienda. Naibusan ti kwartak, Maray. Pagbayad ko langan inton sumaruno alawas tinagbatay. Ilibre ka nga, Rod. You sure, Maray? Yeah, sure. Ala, intangaruday. Nay, anya tararamitan nyo dito'y tersenak, Maribanang, Marituyang. Ay, umay kami man ag merienda, Marikwanang. Ay, sa anak pa yung agpautang, kukumare. Adda aya imbagami nga utangan may Maray. Bayadan ni Maribanang ti meriendaan may. Wen, Marikwanang. Siyak ti makaamaw nga agbayad. No kayat mo, makimerienda kamot Nangalaam nga iti kwarta, Maribanang.
Nag-loan ka kadimay? Secret. Nala, maritoyang. Agpili kan no anya ti kayat mau. Sige, Maray. Inton malpas tayo nga agmerienda. Mapan tayo ijay sentro. Intayo man ba't agpasyar. Intayo agpapitsor. Kan anya pa dita. Oh, marikwanang. Kayat mo ti sumaraw? Da kayo magam day tahanan na tuyang. Nanabanang. Kain kagawat ko anang. Sa dino iti papananyaw. Mapan kami man ijay ilay, junglay. Junglay. Awan mo't ni Kwaro ga makitak. Saan ang nagpasada ni Kwarog ita? Agsaksakit ka nung aming Maray. Ay, wan. May gimatang iti agas iti agsapa. Si Kangaruden at imang itulod kada ka may junglay. Basta bayadan nyo ti pamasahiyo Una, adamot kwarta ni Maribanang. Isaw ti makaam mo nga agbayan. Malagraw. Hintayaw. Kastoy gayam ti kunada a high-class restaurant, Maribanang. Nay, apay, itakalaan na kaunag dito'y ayamari tuyang. Wun, italaang marikwanang ay na. Nagmayat gayam. Alakit din. Mangantayawn. Ado ti inorder tayo amakan. Nadamabati akit iyawid kunton Maray. Ay, sana mabalin na si kalahang timang yawid Paggudwan ta Ay, agdal na kayo. Di yung matipadlaw nga itala ang anak kaunag kayo dito. Ay, pasensya kan Maray. Ay, sa dino nga iti sumaron apapanan tayo kalpasan ti panangan tayo. Mapantayo agpaparlor, kukumare. Maray, ang mga numaibos ti inlon mo awan pagbayad mo. Ay, huwag nga rod kat. Awan to pagalaan iti ibayan mo. At dapat ti 8,804 pesos anabate, kukumare. Mabalin pa laang. Naimbag arabin, inteng. Agura ka. Ano day tabuk mo? Red ti kulor nan. Yay. Katno day tati uso ita. Ay nangalaam nga iti pinagbayad mo. Kwa. Libre ni Marikwanang. Sigurado ka? Wen, napay ko mga agulbudak ngay. Damagak ni Marikwanang? Sige laang, mapan ka. Puno matibagbagak Oh, kita ampay dagiti kukok. Color red matlaang. Ay. Awag bibiyag ko kadagita. Maduktalak lang at damilagro nga aramedem ay dakas ka. Ada akon batong! Apa narabian ka? Ha? Apa kasta ti kolor ti bogmaw? Una, red. Pati kukok, red matlaang. Ha? Pati day tamatam, red. Na, Naglon ka manain? saan? In libre ni Maribanang. Sigurado ka? Katwang, apay ko mga umutang akmanan di talindeng. Kat sa anak pa'y anak kabayad, ijay imuna nga inutang kaw. Sigurado laeng tuyang. Ha? Awan tinamnamaem apagbayad mo. Tawan mo tinti mulata anateng. Jay kalding mo nga Ay! Agtal na ka man si katuyang. Saan mo apakibibiyangan di kalding kaw? Juk unlay si kawit. Day, barbaryamot gaya mo tinagbati iti 10,000 alun kaw. Nagbiiten anay boss. Ay manula ang dayto ngay. Nay. Ay, basitan talaga. Ay, nay, kasla umay ni inting dito silid me. Idulin ko pa lang dagito'y abarbarya iti pandag tipungan ka. Tapno di na makita. Bandang. Anya day tayo lemlemang ma. Adaya, mate. Itno na nga kung ada bilbilang akwarta itay. Ay, sa dino tinangalaam. Iti alkansyak. Alkansya nga. Daya alkansya.
Si kamot inteng ay kat adda Ang nangalam maron nga iti itintindag mau. Katawan mo't ilakla ko manatang. Kwa. Jay, kwa. Anya ako Ay, kwa. Kapitan! Da. Ni mo't junglit yak pukpuk haw. Ay, panawan ka. Tamapana ko na di barangay haw. Sige. Ada bisita yung di barangay haun! Umaya kong jungli! Apay nga da ka dito tersenak, maribanang. Kwa. Adda ko maibagak, maray. Anya day tangay, maray. Kwa nga men. Imbagak kan ni inting nga in librem ti inaramat ko akwarta ang nagpakulor iti buok ko. Anya? No damagan na. Ibagam apud now asikatin ang ilibre kanyak. Eh, apay, di na mo nag-loan ka. Jak imbagbagakan kwa na, maray. Ay, amangan mo't no may ramanak di ta kalukwam, maribanang. Sige moten maray. Maasyan ka kumakanyak. Ay, makita maray. Kasla saan tamot nga agkumare, no kasta. Ay, amom ti solusyon ti parikot mo, maribanang. Anya, maray. Bayadam amin ang tilon mo tapno malpasan. Day tangarod kat, maray. Pangalak nga tayo ti pagbayad ka. Nabawasan ng adya 10K alinon ko. Ay, nuapay mo't nga may nanaglunak pay laeng. Ha? Kasla jay lending agent mo't day ta sumungad tuyang. Ay wungag pa isa. Mabitla ang tasabtag. Ha? Ada ka di pagbayad mau? Of course. Las ahulog kun daytoy. Fully paid ako. Nasayat mo't nga raw tuyang. Maudi mo't gaya man day ta pagbayad mau? Wala. Maudin daytoy. Sige, ditakan. Tain naksabatan jelending agent. Nana Toyang, Ay ada ak, ma'am. umay ka kumasingiran iti bayad ti utang mo. Ay ma'am. Nakasaganan. Aha. Aduy, ma'am. Okay. Fully paid kayo nga rodan, ma'am. Mabalin nyo man ng ti agloan. Ay saan pa'y, ma'am? Tawan pa'y mo't ti pangusarak. Kun awan pa'y mo't ti negosyo. Isu asa anak pa'y nga aglaw. Okay nga rod, Nana Toyang. Mapanakon. Ta dumagasak pa di tabalay da nana banang. Ay, gumatangak man iti tuyaw, kagawat ko na. Mabitla ay, dayalaan ka, kapitan. Ay, angamsak ba ang mga laka? Andaman damagak? Ay, anya day ta, kapitan. Ay, pudno ka di nga in libre. Iti pinagpaparlor na ni Banang. Ay, kwa. Ibagam ti pudno. Saan, kapitan? Isupay kit di atin ang ilibre kada kami kit ni Mari Tuyang. Anya? Nagala na nga iti kwarta na. Ay, isulangan ti damagam, kapitan. Ay, maamwak lang ang damilagro nga aramidin na. Ay, agsungbat kanyak ni Banang. Ay, sana siya ti babay na. Ay, sige, tagawin ako. Mabitlang, kapitan. Jay tuyo ngay agat-gatangam. Ha? Ay, wala niya. Kasi nung nga di babae ang nakatakdar iji sangwanan ti paraangan bay. Ay, asit ka. Miss, anyat masapul mo. Apay nga da ka dito'y paraangan ti balay mi? Ay, si Kagayam, kapitan. Anda ka din ni Nana Banang di tabalayo? Da, ay apay ni Banang. Umay kukumasingiran ti umuna ahulog na para iti 10K alone na. Lun? 10K? Wan, apay ka di, kapitan? Ay, kunakon kahit. Kwa, umunag tapay. Tapangururayan takin kwa na. Ay, saanan? Agurayak langan di tiruar, kapitan. Awan mo't ni Banang iti silmay. Sa dino ngay tinapanan na. Aramidam dita sirok ti lami saan, Banang? Ay, kontrolo man tangiwat mo, inteng. Sino nga, di babae nga da iti paraangan ta? Kanpod no ka di anaglun ka iti linding? Kwa, kasto nga men, inteng. Wan no saan? Ay, agpod no ka?
naman. Naglunak iti 10K. Na, ang pampanunot ka kadi. Nagususaram nga ititin kay alon maw. Kwa, pinagbulak-bulme nga ko kumare. Ay, Ken inaramat ko ang nagpaparlor. Diyay na duma, in libre ka nagiti ko kumare. unay kamitan. Rumor ka ditan. Takasaritam di linding agent. Agur-ure ejerwar. Kwa, inteng. Mabalin ka di asikapay lati makisarita ken kuana. Sikati nagturid anaglon, di sikati subangaw. Di nakibabain ko na. Ay, ma'am, adda ka, mate. Ay, wen nana, ta umay kusingiran ti hulog mo iti loan mo at 10K. Mabalin ka di 500 pesos lang, tiitad ko ita, ma'am. Ay na, 1,020 pesos ti rumbang ahulog mo ita, nana. 500 lang amin tinagbati akwartak. Pinagururay da kiti nabayag. Kurang matgayam ti ihulog yo. Pasensya kayo na, ma'am. Ay, awan ano 500 lang ti ihulog yo. Awan pag-back up ko, nana. 600 nga rod. Ay, kurang lata, ma'am. Nas ka na kompletuan nyo ti 1,020. Mabit lang nga rod, takasaritak di asawak, ma'am. Ay, adupay tinas ka na papanak, ma'am. Saan ka na mauray? Iso kompletuan mo ti 1,020. Yagmunto ni Jebalay, wano saan, ije office. Enteng, adda ka di kwartam. Adda, ngam saan ka nga ikan? 420 pesos kumalaang. Naglon ka gayam, di mo pa'y bagbaga. Kwa ngamin enteng. Kaya't ko kumamot ngamin ti makaigam iti kwarta. Mano nga tinagbate ititin kay alon maw? Awanan naibusan. Anya? Pabuludan na kuma. Hey, no apay ngamin ama, sapul nga aglon ka. Anya nga tano kinasarita na. Kad di mawat kalaangan iti barbarya kanya. Pasensya kan Anya ita, kapilitanin nga ilakom day takalding atarakan mo. Tapno ada pagbayad mo. Saan ko mga ilako day jay akalding enteng. Amumat apaboritok day jay akalding sipod pay. Agpili ka nga raw. Ilakom ti kalding mo? Wino? Kaswanda ka, tinakautangam. Ay, nanabanang! Saan ngamin anasaya at ngaing kaumutang no awan mat napatag apangusaram. O kita ita, si kamat lang tiyag parikot. No sa dino ti pangalaam iti pagbayad mo. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Seno. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.